enguuto egi neyo kumaraho biliyoni 1 na miliyoni 14 kandi aha RDC nihahirire akahiga ba contractor okukora omurimo gushemerire. Kandi ekintu ekyokuba supervisinga mutatujuwaho itwe mwijatulwa bwire bwona tukoraki ntwijja ntubambichweka bino ekyo kyo mutakijuwaho bokuba tujja kwa twetaaga kutunga omulimo ogwo gusikozereki okusingayo bulungi otukora omulimo mulungi muno yitwa we don't settle for less kandi tugenda kusupervisinga tugenda kutalibaniza nkoku engineer kasole ya kutukwasa omanya kukwasiza abaseija yitwa tukusekaseka tugendera kimwe hakantu konyini obara abagambire mitemu tujja n'orukoba na futu rukoba ntukumira kimitemu obukira abakisaru kikora byona tubukora tugenda kutongoza orugudo runo kutandika kurukora ari twarwira hengaro kujya kubera first class marathon. Omnyishenjero wa Kyenjojo Honorable Faith Philo Kunihira nuwabira ryo mujenyu mukora ha kutongoza okukora k'enguuto egi kandi ahantu hayihirira kasima government yarwangisiriza kandi akahiga abatura okuba bakareba enguuto egi yabanekorwa nutandikira ha muzigiti gwa Katoke niruga kuni nibijya nyurukora zigizaga niruletwa hani nirurabana rugenda paka nka kandi orugudo runtu rukakingurwaga okutulukurura tukataka kigurwaga ni ensonga bwaki legs nyegonza kurukora. District ejja kufuna yoje tuyita project management committee yabatuze wano abalambula omulimu guno abababulira kike mwino okulaba omulimu bwe gutambula. Omorka gwa Kyenjojo gwemeriro haha bw'ebyobuhingi kandi abatura nibagira ngo bwahate ebihingwa byabo baza kugumana babyetwarira mu butare. Semerirwe muno runo rugudo rubene rubazo bwaho muno gutwahira kayire turubazaho beturucyaremere beto bundo zire grade yatandika natunga kusemererwa kwa mane muno gasha kwa Daniel Bingana.